Kei te raruraru a Rangitāne I tētahi whānau e noho ana ki Wairau. Kei te takahia te urupā I Wairau, I nehua I ngā kōiwi tūpuna I te rātau, e ngā taraka o te whānau Balfour. No tērā painga whawha tau ai te hari me te rangi Māori ki runga ki a Rangitāne I te whakahokinga o warātau kōiwi tūpuna ki Wairau. They were repatriated back into that ground and it's a hugely significant area for Rangitāne. Kua tīmata te nuku whenua a te whānau Balfour hei whakaniko I tā rātau whare. Ko te mate ke, kei te takahia ngā whenua e ngā taraka nui. There was a dispute between some members of the Rangitāne iwi when they saw some heavy machinery was being operated over the top of an urupā. Tā te minita mo ngā take tiriti a Chris Finlayson, kaore he pānga o tēnei take ki te tiriti, no reira, kaore ana kōrero. Kei te papa ata whai ki tēnei take e ata mātaki hi ana. Kua huitahi a Rangitāne whānui me te whānau Balfour. Employees of the family partnership from down there who are not Rangitāne went down there and were clearing a site around the house, but over the top of one of the most significant areas that we say in the country. He aha kei mua o te aroaro mō ngā kaitiaki o ngā kōiwi tūpuna o Rangitāne. The urupā itself is to be returned to Rangitāne as part of their long-standing grievances with the Crown. What it has shown us is that there's an inability for the Department of Conservation to be able to protect those areas in the way that we would expect that the Crown should protect urupā, wāhi tapu, wāhi whakahirahira. Kua tau te riri I roto I a Rangitāne mo tēnei wā. Raiha Johns, Te Karere.